Bwana asifiwe. Yesu niwe sabato. Abinjiye muri we yaravuze ngo nimuze mwese abarushe n'abaremererewe, muze mbatura imitwaro. Abo nibo bageze ku isabato ya kweli. Isabato ya kweli si kuwa gatandatu no kwinjira muri Yesu. Bibiliya ivuga mu gitabo cy'Abaroma ngo nukorera bari muri Kristo Yesu ngo ntateka bazacirwaho. Haleluya! Abari muri Kristo ntateka bazacirwaho. Nimuze mwinjire muri Yesu muruhuka imitwaro. Ariko abantu bararusha Imana we. Ibicumuro n'ibyaha birabarembeje mu mitima yabo. Kandi uzoruhukira kuwa gatandatu ntacyo wavuze. Abinjiye muri Yesu. Bibiliya iravuga ngo niwe ndogobe y'inyamaboko, ngo yatemishijwe umugongo no kwikorera imitwaro, ngo atibutse mu ruhongore rw'intama, ngo zirangize zishira mu isabato. Isabato kuri ni Yesu mwana. Abari umwo bageze mu bwami bwo mu ijuru. Umuririmbyi yaravuze ngo turi kumwe mbandi he? Turi kumwe mbandi mu ijuru pe. Gishima. Turi kumwe mbandi mu ijuru. Muze mwinjire mu isabato. Muze mwinjire mu isabato. Muze mwinjire mu isabato. Sabato ya kweli. Muze mwinjire mu isabato. Muze mwinjire kuwa gatandatu. Muze mwinjire mu isabato. Natangaza sabato ya kweli. Natangaza sabato. Ibyo jambo byumvikane mu matwi yanyu ko tubatangarije ngo mwinjire mu isabato. Mubone kuruhuka utunga imitwaro. Abaheburayo igice cya 4 duhere ku murongo wa 2. Abaheburayo igice cya 4 turahera ku murongo wa 2. Kuko natwe twabwiwe ubutumwa bwiza nk'ababandi, nyamara ijambo bumvise ntiryabagiriye umumaro, kuko abaryumvise bataryakiranye umutima wizera. Naho twebwe ubwo twizeye twinjira muri ubwo buruhukiro. Ubwo yavuze iti narahiranye umujinya wanje nti bazinjira mu buruhukiro bwanje. Amen. Mungu wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo, Mwenyezi Mungu unaeketi mahali pa kuinuka mtakatifu, kabla ya kila kitu, mara tena tunanyenyekea mbele za uso wako. Wewe ni mtakatifu, sisi ni wakosaji na wenye hatia. Tunashindwa tuseme nini, tunaomba razi. Utuwie razi mtakatifu na rehema. Utuponye na ubaya wote. Tuoshwe katika damu ya Yesu. Mungu, kimbilio la vizazi, nahitaji wewe kuwa ndani ya mkutano
huku nguvu za Roho Mtakatifu zikigubika mmoja wetu na kuzinyeshea roho zilizokauka zipate uvuvio wa Roho Mtakatifu. Bila ya wewe hatuwezi lolote, bali tunakesha tukikungoja urudi mtakatifu. Nakemea ujanja, hila na njama za ibilisi. Yeye shetani kigeugeu ashindwe katika jina la Yesu. Asante kwani utatenda mengi, Mungu uliye juu sasa na milele. Amen. Babandi bumvise ijambo ngiryo natwe tuzatwumva, abo barabwirijwe twari gihe ariko ijambo babwiwe ngo ntiryigeze ribagirira umumaro. ahubwo barapfa. Bw'Imana ngo yirahiye iri mu buturo bwayo bwera, iravuga ngo narahiye kwera kwanje nti ngo ntibazinjira mu buruhukiro bwanje, bazinjira mu buruhukiro bwanje. Nico basabira ku Mana, nico cyuzuye umutima, nuko buri wese yokizwa akakira Yesu. Nuko buri wese yokizwa akakira Yesu. Ari indirimbo yahinze mu minsi yatambutse nziza, raririmba aravuga ngo umva gahinda kanje cyo ngwingingira nuko bene wacu bokizwa. Raririmba subiramo takwatagise. Tubuze ibintu bibiri, tubuze ikintu n'igice, tubuze ikintu n'akanusu, tubuze kimwe gusa, tubuze gukizwa konyene gusa. Kuko nidukizwa nta wundi mutwaro tuzogira, bizobirangiye yose bizobirangiye. Yindi mitwari hari kubera ko tutakishwe, idukizwa yose izobirangiye yose izobirangiye. Barabwirijwe, barabwirizwa, Harwaririmbye Nkomezi aravuga ngo babonye aho inyanja icikamo, babonye ya nkingi y'umuriro yahereye hafi, ariko mbere yaho n'amaso yabo babonye ibikeri biza bifata igihugu. N'amaso yabo, Bwana asifiwe.
amaso yabo babonye aho inzuzi zihinduka amaraso, babona ibibugu biza bitarorowe, bitarakuze, bitarabyawe, biraturika ku misozi bihinduka igitangaza, igihugu cyose kiraruha kirafatwa. Bavuye Gosheni bataha Ramesesi, bavuye Ramesesi bataha Sukoti, bavuye Sukoti bagera ku nyanja itukura. Mose arasenga, Imana ibwira arambura inkoni, arayirambura, amazi aribyiga, aravuragira inkuta ndende, barambuka ntawe unyuze mu mijabwe, ngo bagere hakurya ya Miriyamu araririmba na Mose araririmba, abanzi barapfa. Ngo ahise akanya gatoya baribagirwa bose. Ntibivuga ngo bibagiwe ko abanyagiputa bapfuye, kose ko kwibagirwa, kandi koko bari bakuzi neza. Cyo bita kwibagirwa n'Imana kukuzirikana ukayitura umutima wanduye, cyo bita kwanda, cyo bita kwibagirwa, cyo bita kwibagirwa. Bwana asifiwe. Baribagirwa. Bibiri rivuga ngo ahise akanya gatoya ngo baribagirwa, ngo ntibarindira ku Imana isohoza ibyo yari yaragambiriye byose. Imana, Bwana asifiwe, haraho yageze ngubwira Mose ngo ndarambiwe n'aba bantu, niki reka mbice, nzakorora kugira ishanga rikomeye cyane, nzakuraga igihugu. Mose Imana ngo bareke Imana, Imana irabareka. Bukeye bagomera Mose. Mose abwira Imana ngo Mana, aba bantu uzobandekera ngo mbatenga amatire nk'uko umugabo utazi kurera ngo yirirwa kigatiye umwana, nzobageza ryari gutema? Mana iramubwira ngo nanje nuko bangoye, nanje nuko bangoye. Birivuga muri Yesaya, Bwana asifiwe, ngo iyo muza kumvira Imana ngo muba mwaragize amahoro atemba nk'uruzi, ngo no gukiranuka kumbeze nk'umuraba w'inyanja. Aravuga ngo icyomba imitima yanyu ngo igakwirwa no kumenya Imana, ngo uko amazi y'inyanja asendera agakwira hose, ngo yaba ari uko imitima yanyu yarize Imana. Pawulo yabwirije Abagalatiya basa n'abafashwe, ubareba bari bagize nk'ikintu cyitwa ububyuke. Babwira ububyuke bwaje muri Grand Lac no muri East Africa ntabwo ari n'ukuri. Turi mukuririmba ukagira ngo amabati aragenda, twasenga ukavuga ngo nibwo bwa mbere dutangiye. Ububyuke kibuzabuzanwa no kuririmba n'ukuri kw'Imana. Ububyuke ntibuzabuzanwa no gutega amaboko n'ukumbagaza ububyuke. Ububyuke barasiwe biravuga ngo nuko baterana kureba uwamugurutse. Babwira Petero na Yohana ngo nimwe ba mbere, imbaraga tubonanye ntizibaho murabanza. Petero ngo abanza kubaha agasopo ngo abacukize, abumvise ko atariho mwe timundebe gasopo sindimo wa wundi mwaraye mwishe, ngo kuko Imana yabahoye mu baruterwa n'urupfu, ngo ntibyashoboka ko hambirwa n'imbaraga z'urupfu, ngo Imana yamuzuriye kuba umwami na Kristo niwe. Naho twe timudutekereza n'imvana umuntu uzotekereza ko nabwirije kazi yake, sindimo ndahiye Imana yapamagaye, sindimo. Data shirwe hejuru, data shirwe hejuru. Bwana asifiwe. Baramubwira ngo nawe tugire
ngo arababwira Bwana asifiwe ngo iri sezerano ni iryanyu n'abana bandi ryo kuzura umwuka wera w'Imana. Ibi by'abatunzi n'abizira Bumbashi, ibi ngibi si by'abandi bavuye Igoma, si n'ibyo bavuye Kigali, n'ibyo abantu uhereye Nyamurombo ukageza mu Rushashi ugakubaza isi yose n'ahandi. Isezerano ryo kuzura umwuka wera ni iry'abantu bose yabava bakagera. Ariko Yesu yavuze ngo ntibishoboka kwa bisi bo kuzura umwuka wera w'Imana. Arabahindukirana arababwira ngo muzopfa n'ibyaha byanyu, muzopfa n'ibyaha byanyu. Arababwira ngo nimwihane muhindukire ngo ibyaha byanyu bihanagurwe, iminsi yo guhemburwa bibone kuza. Naho bitaraho igufuri nubwo woritota ndiyo funguka, woriteka mu bishimbo, wo kwarura isosi ya nyuma bidafungutse, woryuriza imodokari ryo uruka Kigali ntiyo funguka, worishira fungura aha mu Rubavu ntiyo funguka, worikomanga umwana mu mutwe ntiyo funguka, wijida mu rufunguruzwa rumoso ntiyo funguka. Kugira ngo rifunguke ni he? Nukwijiza ugahotora ubujuke uzabaza uramwinda n'umuruzi n'umusa sinziyo nari kuzimu mumbabare nakirumami ubujuke ukabona kuza, iminsi yo guhemboga ukabona kuza, naho ibindi bitari ibyo ndahimana. Yesu ngo ageze kwa Zakayo, hodi karibu, ngo aje kwicara Zakayo amubwira ati mfite ijambo niki nzaniba kandi niriye muyibanita mu rurisha marangapi maraye gikombe cy'abandi ndakidura intebe z'abandi ndazidura, marido y'abandi ndayadura. Yesu arahaguruka aravuga ngo Zakayo alipata wokovu wako, Zakayo alipata wokovu wako. Ubishapete Zakayo alipata wokovu wako. Nao tulimkulimba narababariwe kama turirana ukuri warihani uko wababariwe warihani uzibutarihana amara ngo warababariwe ngo narababariwe wihanye bya nihe wihanye nahanga ha kamugana usona narababariwe. Haleluya. Ngo nimwisubire mu naje ndatanga igitenge biravuze Bwana asifiwe ngo nimwihane muhindukire ibyaha byahanagurwe, misi yo guhemburwa ibone kuza ivuye ku mwami Imana. Barabwira Abakorinto Bwana asifiwe arababwira Abayuda bashaka ibimenyetso kugira ngo bumve Abayuda tuze ngurabwiriza kora ibitangaza babone kumenya ko wakijijwe, kora igitangaza kora ikindi abo n'Abayuda. Naho Abagiriki ngo bakeneye ubuhanga n'ubutyoza. Ese turi kumwe namwe ya mana ya Abagiriki ngo bakeneye ubuhanga n'ubwenge. Aho ni mu Bakorinto igice cya mbere. Abagiriki bo ntibakeneye ibitangaza, bakeneye ubwenge, ariko aravuga ngo kubakishijwe by'ukuri ngo Yesu ni Kristo w'Imana. Bituma Bwana asifiwe tituzigera tubwiriza amazi, tituzigera tuzana amacupa ngo tubabwire ngo n'amazi ngo y'umugisha, tituzozana amavuta yera yavuye muri Israel acuruzwa n'Abayisilamu nibo baza bayacuruza finti bumva Yesu, ariko bagapfa kugurisha iyo yasho ngo bazoyiza nino twama turirima ngo bayidusige mu maso ku meza, bayisize umugabo mu mutima uramubwira ngo igipase kirarangiye Imana kugeza none amavuta tubwiriza ntabwo ari iya, amazi tubwiriza ntabwo ari aya kinshi, ntabwo ari aya mu gacupa. Tunahubiri mafuta ya Roho Mtakatifu, tunahubiri nguvu za Roho Mtakatifu. Ariko Yesu we Bwana
Ya 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 ya. Ya 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 ya. Kristo ngo ahuye na mwishakira indamu baravugana barakocora tibahuza ngo baratandukana bagitandukana ngo ahura n'abandi bamenyi be batatu sinzi ibyanje mushinjwe ibyaha namukunda faranga ngo bigiye mu mudugudu umwe witwa ngo bigiye fesere rurange muntu naka ngo bari baraminutse uko bakabaye ngo batangira kuganira bameze baravuga baturi imbere ni bana bati nabagabo bagenda mudahuza kantu gato bazama gusezerera none biragenda bati muhamagare tubabaze ngo ese umuntu abanyandora akazi keza bakamusaba kuva yasengeraga kugira ngo abone ko kaza kajahari yakwira uburariya nyuma yabwo none akazabona agashara kisumbuye murabitekereza gute ngo baravuga ngo ese ninde wo bigaye mwene runaka abonye ndahembwa igihumbi yaraheze kuri desa ataranagura n'intebe nziza none akababonye ahantu heza murabitekereza muti ngo bamavugana ngo ubwenge n'ibyanditswe biri mu ruhande rwacu nimubaze bari abaswa twumva ibyo bo kwireguza ngo barabahagarika bwana se Kristo ngo banje guseka cyane ngo arababwira ngo umwana muto kubwo kubaha Imana ngo yasubiza icyo nibindi nk'igihumbi ngo niba byarabaye bibi gukurikirira Yesu kurya umutsima ngo byoba bibi cyane kumwitwaza kuronka akazi ndagira ngo mbwira abantu bose bave mu itorero baje muri ndi kubera inyungu bye 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 Imana isumba byose bandi bose bavuye muri rimwe bakaja muri ndi kubera inyungu kubera famille kubera nde tududu haraga compassion ari cyo banemeye kunsengera bampromettre quelque chose comme ça ya bye abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana ariko Mana yanje we Bwana sifu Ukristo ari umubandi utabaho mupagano munebwe waho ndi hanze akora ibyaho mutuga uzumurega umunsi ngo ngogenda ngo ageze ku isabato ngera ku rusengero ngo asanga abagore yibwiraga ko bubaha Imana ngo aribwira ngo aba bagore iyo bava bakagera barakijijwe bakiriye Yesu ngo batangira kuganira ngo bakuru ku cyaco kwica isabato ngo biva ku mutima umubwira ngo ibintu ni bibiri hitamo kimwe urupfu cyangwa ubugingo hitamo kimwe hitamo urupfu cyangwa ubugingo bakristo imbere yacu hari urupfu n'ubugingo abandi barabwirijwe ngaho namara ijambo babwiye iryabagiriye umumaro Imana ngo irahira kwera kwayo iravuga ngo ntibazinjira mu gihugu cy'uburuhukiro ngo mabwira uburyo nagize umugaye kumana mu minsi ishize kwante agahinda ntazongera karuta kabana napfushije umuntu yavuye i Burundi ya ku mupaka u Burundi icyankuziriya ku mupaka muhungu ukenye uvuye mu nkambi yarafite kirato wogira ngo nica abantu nka batatu azarambwira ngo Imana yambwiye we Imana yambwiye tekereza kumbe bakristo Yesu urugendo rusigaye ni rugufi cyane nurwo kunanira batazagerayo ariko kuba ruriho Yesu ari hafi Yesu ari hano kwiremba araje Yesu araje Yesu araje araje Yesu
Yesu araje. Bwana sifiwe. Turangirize muri iri jambo. Barabwiwe ntibumva. Imana irahira ko batazinjira mu buruhukiro bwayo. Kibizako. Babwira kandi gatogira dusenga Imana. Tugiye kurangiza. Nanje se nije bimenye nyuma yanyu. Narinzi ngo kwisabato ndi kuwa gatandatu. Niko narinzi. Yonki bimenye ko kwisabato atari kuwa gatandatu. Nonje narinzi ngo ni pisho ngo ni nyuma ya gatanu. Ngakona gazangira. No ndamanda genda. Imana iravuga ngo ntibazinjira kwisabato yayo. Bwana sifiwe. No gango mare ndareba. Abantu aba babwana yavuze ngo bazageza n'iposho. None ko bari kunanguye bagakunangura n'irindi. Isabato Imana yavuze. Dari higa nyine guhiga n'ukuza mpuna amasizi ko nahunamye. Zavumbura ikintu nyuma cyarahararutse. Bwana sifiwe. Dari higa isabato Imana yarahiye kwera kwayo. Irabitegereza. Irarahira iravuga ngo ndahiye kwera kwanje. Ubuturo bwanje ntimuzobona isabato yanjye. Muzogera mu buruhukiro. Niko narahiye. Niko narahiye. Timuzinjira, timuzohakandagira. Isabato Bwana sifiwe. Biriza ngo yaba Yosuwa ngo yarabagejeje mu gihugu. Ngo ntibyari kuvugwa ko hakene ubundi buruhukiro. Noneho bageyo ngo barabwiwe ngo haracyariho ubundi buruhukiro. Birakunda ntimuragera. Safari bado ba Kristo, safari bado. Safari bado. Safari bado. Kwera ubukene twagiraga iwacu. Twigeze kugira imyaka myinshi tutagira inkoko. Kwa tugira imwe y'umweru ndayiremana mu gatatu. Irajinga ngo ngaruke mu karingi igwa munsi kiraro. Yari umweru hinduka igitari. Ngo bucyo nayiragenda twama twisigarira nkoko ntanka. Nta n'umurima ngira ngo twama twisigarira uri. Ndetse ndwariraho n'amavunja. None umutima akazumbwira ngo umuntu yobona nawe umukobwa umwe ashaka ngo akaba umugore wiwe nti basi mwisi mbasubijwe ngategereza gusa kuzabona Yesu agarutse. Ariko nyuma yabwo ngo amare kuza sanga sindenda no gutekereza icyongirira umumaro. Sanga sindaruha nkoza nta n'umukero ndacyari debe itazi ko ayaremwe kwisi. Hey! Umare manukanya nyuma y'abanije Bujumbura. Nagibujumbura nyuma aha. Kera mwari mwaramanutse mwese. Ngo mbona abakoka ibano amakinga bambwira ngo urira rino. Namani hengeka nti Imana wakira ubugingo bwanje. Abantu babambwira ngo ni nurira ikinga batanzi uku napfuye. Ngo mare ndaryurira ikinga ndagenda. Ngo ngere ibujumbura mbona imodokari ndavuga nti Imana. Narisi ngo ngeze ibujumbura. Basi muri yisi hakini zongera gutekereza. Ngo mare ndakandagira Bwana sifiwe. Umutima urambwa nti yewe turaruha umenye gikenewe. Ugeze ubwo nageze anduweza cyane hangiri umumaro tuzamura ibiganza duhese Yesu icyubahiro. No kwicarana na president wa etazi ni n'Uburusiya muri jewe Imana izokira imanza abazima n'abapfuye nimba mbeshe sinkabona ijuru nosa n'wicaranye n'amakaratasi ko nta kintu cyabaye aco bimbu Kristo arahebuje mu buzima. Yesu we sino kwifotoza ngo mbereke ni foto ngo nari ndi kumwe na runaka sinozana ngo mbabwire n'amakuru nta kintu cyabaye. Yesu aravuga ngo sizibagirwa igihe nakizwaga
ngubwo Yesu yinjira. Yesu yinjiraga mu bugingo. Yesu yinjiraga mu bugingo. Abazungu barariye. Baravuga ngo ubuzima bwanje bwahindutse ukundi Yesu yangereyemo. Amahoro yuzuye umutima wanje Yesu yangereyemo. Benda sicyubahiro. Imana iravuga ngo kuko batumvise ijambo ryayo ntibigeze bumva barabwirijwe. Paulo yabwiye abagalatiya aravuga ngo ninde wabarose mwabagalatiya mwe yasanze babatarama byacitse ngo abitegereza asanga cyatumye asiga Tito Kirete ngo ni impamvu 38 kandi muri izo 38 izi zose twatubona hano ntayaririmo ngo abagore baho bari birimarima bose bafite kwizera ko kwa Mukayobo ngo bakavuga abagabo mu mazina yabo. Petero uwo n'umugore wiwe. Petero Paulo aravuga ngo ikanisa ntikwa ngo abagore ntibaraca bugufi ngo baha abagabo ba. Torero ry'Imana. Paulo yandikira abagalatiya arababwira ngo ninde wabarozi Yesu Kristo yerekanwe kuba namwe muramwibonera n'amaso yanyu ngo mwatangije iby'umwuka none muherutse iby'umubiri. Mwari mugezeho mu babigisha none mu bayabigishwa musubiye kuba abana kandi n'abagalatiya ninde wabarozi. Yabwiye Timoteyo arambwira ngo kandi ibyo wanumvanye imbere y'abahamya benshi ngo uzubibwira abagabo bo kwizera nabo bazabibwira abandi bo kwizera. Yewe Timoteyo we uzubibwira abagabo bo kwizera n'abagore bo kwizera. Ntibizafuza Yes ahantu yakoze ibitangaza atigeze akora muri isi mbere na nyuma tahandi. Yesu yakoze ibitangaza muri Kapernaum. Yavuzwe n'umuhanuzi Yesaya Sori ngo bari mu gihugu cya Zebuloni na Nefutali ngo hakurya y'inyanja ya Galilaya y'abapagani ngo baviriwe n'umucyo. Yesu araza atura i Kapernaum akora ibitangaza akora ibimenyetso aravuka bagamika amasosi yabura n'umwe kwakira umwami Yesu ngo arangiza arabitegereza arababwira ngo ibitangaza byakorewe muri ngo iyo bikorerwa Tiro ni Sidoni aravuga ngo Kapernaum ngo warazamutse ugeririya ku nyenyeri ngo uzokumanura ngo uziki kuzimu uzoshira Kapernaum yewe wamugiwe uzibagira na Kapernaum. Aya masaha yambabwira Israeli yuzuye imigishishagira Kapernaum ni ibirimbu by'imihanda gusa amatongo rwararangiye haba naka ofuna mu mutwe. Aya masaha mbabwira uzobona ishaka Kapernaum. Tori bene wa Yesu n'umunyembabazi. Yesu n'umunyembabazi. Mwakire Yesu abahereza amahoro. Mwakire Yesu abahindura abatunzi. Mwakire Yesu abahindura abarago ubwami bw'Imana. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Ngabaye amasengesho yangane turangize. Amasengesho ubu ngo baramuzambura mu ijuru ngo abone ururembo rwo mu ijuru ngo baramubwira ngo iriya nzu yuzuye finisage rwararangiye iriya yose ngo iriya ni ya Pasteur Gatako yararangiye iriya ni ya Pasteur Gatako ngo yayibonye kuna mji uko juu umejengwa naimo humo kuna mto moja wenye maji mazuri kabisa tukaribu ya kufika na kuona mji huo
Mundirimbo Yakobo azavuga ngo huko juu ya nyota zote kuna mji wenye wema. U Yerusalemu takatifu. Abantu imitima ntibazakandagira muri Yerusalemu. Abanyabyaha bose hawataona abantu imitima ntibazabona Yerusalemu cyangwa igihugu hawataona mji ule wa mbingu. Ntibazabona Yerusalemu, ntibazabona isashi. Yavuze Bwana sifiwe. Aha, niba nteretswe Imana ibingaye. Bwana sifiwe. Ngo ubutumwa Kristo ofekazo duheze isi cyubahiro. Ho ho ho, ay 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 yo. Bwana sifiwe. Imana iravuga ngo kuko batumviye ijambo rya mbirira hira ubuturo bwayo bwe ngo ntibazobona ubuturo bwayo, ntibazobona uruhukiro bwayo. Bwana sifiwe. Yesu yaturangirije ngo Yesu yagiye mu mirima y'abayuda ku isabato n'abigishwa biwe ngo bari bashonje bamatangira guhumba amasaka y'abandi bamashu barafomera bararya. Abigishwa ngo babwira Yesu ngo kubereka abigishwa bazabifata gutya. Abantu batakaravye kwanza. Icya kabiri ku isabato. Icya gatatu imirima y'abandi ko baramagira gutya gushaka ku isabato. Kibaza mu bayisabato. Yesu arabaza ngo isabato niki? Barambwira ngo isabato ni none. Uku none ni isabato. Hari kuwa gatandatu kejo. Ngo ni none ni isabato. Saraseka. Wabukererewe amajwi y'abasaza ari kwazamera izari mfasha wo mutara ariko muhari nzigyorari bamandinya ko mwarigaye. Wabukererewe bagakenga wabukererewe. Nimuze mwinjire mu isabato, muze mwinjire mu isabato, muze mwinjire mu isabato, muze mwinjire mu isabato, sabato ya kweli. Muze mwinjire mu isabato, muze mwinjire kuwa gatandatu. Muze mwinjire mu isabato. Natangaza sabato ya kweli, natangaza sabato. Ibyo jambo byumvikane mu matwi yanyu ko tubatangarije ngo mwinjire mu isabato, mubone kuruhuka utunga imitwaro. Babwira Yesu ngo kwisabato ni none. Yesu arababwira ngo yaye. Bahita barambura Bibiliya baramubwira, bagendanaga Bibiliya nishi cyane n'amakomanteri. Bamamubwira ngo ibyanditswe biravuga itegeko rya kangahe, ngo kumbuka siku ya nini uifanye nini. Iringiri ntiryaje rivuye ku Mana. Iyo ubu w'Imana uba wubaha niposho. Yesu arabahindukirana arababwira ngo mwandyarya mwe muzobona ishano, ngo mwirirwa murondora mu byanditswe, ngo mwibwira ko muri byo mufite mu bugingo, ngo mwanze kuza hondi ngo mbaho ubugingo buhoraho. Isabato si yaba ari isabato mukaba mukiba mukiriranwa ibyaha mu isabato. Wije mu isabato ibyaha byarashize. Wije mu isabato ntabakiba. Haleluya. Uwageze ku isabato. Bwana sifiwe. Yesu niwe sabato. Abinjiye muri we yaravuze ngo nimuze mwese abarushe n'abaremererewe, muze mbatura imitwaro. Abo nibo bageze ku isabato ya kweli. Isabato ya kweli si kuwa gatandatu no kwinjira muri Yesu. Bibiliya ivuga mu gitabo cy'Abaroma ngo nukorera bari muri Kristo Yesu ngo ntateka bazacirwaho. Haleluya. Abari muri Kristo ntateka bazacirwaho. Nimuze mwinjire muri Yesu muruhuka imitwaro. Ariko abantu bararusha Mana we. Ibicumuro n'ibyaha birabarembeje mu mitima yabo. Kandi uzoruhukira kuwa gatandatu ntacyo wavuze abinjiye muri Yesu. Bibiliya iravuga
ngo niwe ndogobe y'inyamaboko, ngo yatemishijwe umugongo no kwikorera imitwaro, ngo yatibutse mu ruhongore rw'intama, ngo zirangize zishira mu isabato. Isabato y'ukuri ni Yesu mwana. Abari umwo bageze mu bwami bwo mu ijuru. Umuririmbyi yaravuze ngo turi kumwe mba ndihe, turi kumwe mba ndi mu ijuru pe, gishima, turi kumwe mba ndi mu ijuru. Abageze umwo bageze ni posho, abageze umwo bageze. Abene wacho wa Adventiste mategeko y'Imana yose, hari umuntu umwe witwa ngo ni Helen G. White. Helen G. White ngo yeretswe amategeko yose, ngo abone itoroshi ngo yayitunga kuri rivuga ngo nguziririze umunsi w'isabato. Ahita yigisha isira ruruma bamahengama bose ngo kuwa gatandatu, ngo ntacyo dutangaza, ngo kuwa gatandatu ngo ntibateka, kuwa gatandatu uyu munsi nuwo kumesa niyinga, n'umunsi wo gutsinda ibiti, n'umunsi wo guhirika amabuye. Ndahiye Imana nta muntu uzohirika amabuye ngo abarwo hwica, n'umunsi wo gukubura no kwahira ingeregere. Isabato nyayo yaraje, ibiti byaraje. Niwinjira muri Yesu uzaba ufite amahoro atangaje. Niwinjira muri Yesu, ngwino winjire muri Yesu, ngwino winjire muri Yesu. Yesu araguhereza amahoro. Ariko Yesu nigitangaza. Igaza kwambara agapira kamwe gacoye mujwera ha, na kamambiri tukura yarushira toboka ugatsinzino, kamambiri gacika imbere ngabiriza umushana ngashira agati musi kugira ngo ifate. Uwo mpira kwagirinda kinjiza mu kuboko zandiye, apana gutora gushamata. Kuwa ukora mu gashamba garaka ibishimba, ngakuramo nk'umunani ngaterere, ngakuramo nk'icumi ngaterere. Ndwara uruheri ahantu hose nibikomere, ndaruhangira urwanwa rutukura hano uruziga ruraza hano, rukaba nk'umutukwano rwajya kugera rukaba umweru. Ndarwamba mpinduka nk'inyana y'ikimera izuba ryava, kazana hagira ngo izuba rivuye. Bwana sifiwe. Kwisabato kama nitonda mu gitondo karekare, ngo none ni ku cyumweru kama nirigomeza kukiye ngo ni kwisabato. Isabato yari tarafa. Sabato yansanze ndemerewe cyane, pura nayo ninjiramo biba birarangiye. Nahuye na Yesu, nilikutana na Yesu yeye wewe. Haleluya! Nilikutana na Yesu. Bwana sifiwe. Niinga ntiyazokumara inyota na niposho pi. Niposho uzoba ufite rendezvous yo gusambana, uzobikora n'akazi rimwe, uzobura umwanya gusoma materaniro, ariko ntizoba byashise. Irandevous zose zazishira kwa Yesu salama, nigo zazirangira zose ko zakabaye. Oui, un pasteur, hein? C'est pas un pasteur d'ici. Moi, je ne dis pas ici. C'est-à-dire, moi, je parle loin d'ici. Ubwana bwayikoze mu cyaje gusenga ngo bakore uryana kama ubuntu bukobwa bumwe bumeze ubundi bose ba prono koga ngo yaje kwinjira ngo yaruhutse. Uyu si umunsi wo kuja mu kazi, n'umunsi wo kwirirwa imbere y'Imana. Uko nukwirirwa imbere y'Imana, nukwirirwa imbere ya shitani. Nagera mu isabato nyakuri, ndahiye Imana nta prono zongera kujana, nta mutima wagaza zongera kujana. Walio na Yesu ni matajiri. Ariko Yesu tuzamutima umuntu ntafite ikibanza muri garake, ntafite inzu. Umuntu ari mu mwenda ko baramuhamagara ngo abana babirukanye, ukaza wanga ushika mu gatarama. Ariko Yesu walio na Yesu ni matajiri. Bakicu kwa Yesu Mwokozi unayeteswa rohoni. Haleluya! Yesu abaruse n'abaremerewe muzi wanje ndabaruhura. Ni ufite ingata y'ubugwaneza. Bwana sifiwe. Masumbufu yako yote uyalete kwa Yesu. Yeye ni mwenye huruma, atakuhurumia, atakutosha kwa
ariko Yesu yarantangaje. Yesu ariko ubupagani narabukoze Mana yaje, Mana yo mwijuru. Ndaruha mba poto nagazangene mu frero tugafata uruho n'igice cy'igikunga kirambitse gutyo, tukagira umukenke umwe n'abakecuru nk'abatanu b'abafrero bamara gusinda bakaza bancira mu kiganza, tukama tugotomere agira ibyasigaye mu kanwa gasubizamo nkama ngo tomere ibyasigaye, twama tugira utyo nje n'abakecuru ibi ndahiye Imana ntawari munsi ya 70 twese gusika ivange naratumbutse kwisabato nkama ngenda mu gitondo kare ngo none ni sabato nza kumenya ko isabato atari nyuma ya gatanu na hagati ya nihinga. Sabato ni muri Yesu. Abagezemo yarabaruhuye, batuye amasakoshi, batuye inzoga, batuye inyota, batuye irari. Muri Yesu haraho baza barambika irari. Muri Yesu haraho baza barambika umutwaro w'abagore b'abandi. Abantu hano bikoreye abagore b'abandi nk'icumi ntibaza basenga neza. Azagira ngo arasenga akamatesha guzwa. Yarabarwaye arenda guturika. Muri Yesu haraho baza barambika abagore 10 ugataramuka kagira amahoro. Ni muri Yesu. Ni muri Yesu. Hallelujah! Bwana asifiwe. Biblia yavuga Bwana asifiwe. Ngo niba mwarasogongeye ngo mukamenya ko uwo mwamagira neza we. Ngo nimugira gute we? Ni mumwe. Ni mumwe. Ni waki. Byazwe. Kumana. Ngo ribiryiki. Igishiro cyishira. Icyo giciro kidacinjira muri wo ukagira agaciro. Salomo yubatse urusengero. Ntabuye ntagasakupa nta koco nta bobo pyu. Ngo bakorera giriya mu nganzo bakazana bomeka. Ngo asigarare amufuruka ibuye ryose bazanye rikabari tujyo bazanye rikabari turindi rikabari. Ngo baraho bati muzana cyakibuye ngo basha kuzana kibuye kure bataye. Ngo barakizana baragitembagaza ngo bagikubite harya muri ya mfuruka. Cyama kihuzura hose ko cyakabaye. Yesu ni jiwe lililo kakaliwa na wajengaji. Yesu ni wiye ryanzwe nabo bati. Ni wewe wiye rikomeza imfuruka. Ni wewe. Babwira makuru. Iyo winjiye muri Yesu aya makuru ahinda mwisi. Y'intambara ntaza kuremerera. Nukuri kw'Imana. Yesu ni uzuruha mu mwanya wawe. Tacho. Kibiba. Shebuti. Umugabo y'abana babiri. Umugore nundi mwana warusigaye bahunze bagwa mu nyanja barapfa. Baje kumubikira bahabarira arabarinda ngo barangize ahita yizura umwuka wera aririmba ngo mumenye ko iyo tuje atari kuzimu mumva ngo turaje ibwami kuma ngo nitwumva zampanda tuzonezerwa aravuga ngo nguwe neza ndatunganywa kandi ngikuruta byose ngo Yesu ikoreye ibyaha byanje ngo ntiyasigaza na kimwe. Ariko Yesu we andi mani yakola ribanga zingini ya dobwe. Bwana sifiwe. Ubundi sinemerewe kuvuga ruga ndende kubera ko mutamu yumva. Haba nanje uvuze uko simenye kwisobanuye. Biblia iravuga rero ngo nireke. Ndikanireke. Bwana sifiwe. Umenya yuko iyo tuja Bwana sifiwe. Atari kuzimu ni bwami kuma. Safari yetu yaelekea mbingu. Safari yetu yaelekea mbingu. Safari ya wateule. Hallelujah! Umpe kukwegera ana yaje naho na Ndangirize kuri akarimbo gira dusenge. Nakarimbo karimbwe n'umukobwa witwa Sarah Flower. Yakarimbye muri 805 hasigaye imyaka 3 ngiyo ndirimbo yeneze imyaka 200. Sigaye imyaka 2 ngiyo ndirimbo yeneze imyaka 3 ngo yeneze imyaka 200. Pastor wawe yamugiranye na mugenzi we ruzabete ngo ndibahimba indirimbo
ngo bakirimo bashakisha aho bohimbira muri umuriro, ngo aramubwira ngo wahereye ku nzozi za Yakobo, ngo ahita amenya neza ko aho Yakobo yarari ngo Yesu yahamusanze ntiyari wenyine. Ngo ahita aririmba indirimbo ya 37 mu gushimisha, aravuga ngo umpe kukwegera mwami Yesu, umpe kukwegera mana yanje, nabo umugabo w'umuprofeseri muri batatu bari bavuye mu Bwongereza baja muri Palestine banyuze muri Syria, ngo basanga abana bagize kirisese ku gihugu cy'ishuri, ngo bari berekeranye mu cyaro baho barimba iyo ndirimbo. Umugabo yaravuze ngo kuva yabaho ntarumva indirimbo nkiyo w'umwongereza, ngo ararirananirwa kugenda urugendo rwari rusigaye, ngo atangazwa n'ukuntu abarabu baririmbye indirimbo ivuga ngo umpe kukwegera mwami Yesu, umpe kukwegera. Ariko mana yanje we, Imana ni yasumaya. Uri mugore ngo yaragiye kuba missionnaire iriya mu Burasirazuba, ageze hagati ubwato burameneka, ngo atangiye kuzika, ngo atega amaboko ataracikana, ngo asubira muri indirimbo aravuga ngo umpe kukwegera mwami wawe, umpe kukwegera. Ngo bari hakurya baramufasha kuko batari kumugeraho, ngo kugeza ku gafuro ka nyuma ngo aribira ntarasubira kugaruka. Yohana aravuga ngo inyanja zigarura abantu, ngo bitare birameneka, ngo abantu bacirwa imanza zikwiriye ibyanditswe. Mana yanje we, nimuze kwa Yesu baheze ubuko budashira, nimuze kwa Yesu muzamugeze n'iposho. Umunsi Titanic izika harimo abagenzi 1504, abagenzi 1504, ngo bari bashizemo iyo ndirimbo yagenda iririmba, oh 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 mana yanje. Bwana se iragonga, yamaze amasaha 3 yayiguma kuzika gahoro gahoro, ngo iragumira umungana kugeza ku muntu wanyuma aracika. Indirimbo gusiya ivuga ngo umpe kukwegera mwami waje, hari muri 1912, umpe kukwegera ijana n'ikibi mana yanje, igihumbi kiribira bakanaribira, utegereje ko Yesu azagarura abasinziriye muri we. Biravuga ngo nigarura imfura yayo, wizamugarurana n'abasinziriye muri Kristo Yesu. Imana ibahereze umugisha. Amen.